Danas na popravci autoradio. Čovjek mi je doneo radio i kaže ne zatvaramo ovaj kraj. Znači taj gornji deo se ne zatvara. Međutim kvar je mehanički, ako dobro vidim. Znači skidamo ovaj kraj. Zatim odvrćemo ovaj dva šarafa. Kada smo to skinuli, skidamo ovaj deo, blago povučemo. Međutim, kvar je koliko vidimo ovdje, znači pola pologa. I tu treba da bude jedan fader mali, koji kod nas nema da bi ovo držao zatvorenim. Bacimo se u popravku ovoga. Evo, ovdje imam jedan fader od Kemijske, ne znam nije tačno čega je. Sada ćemo probati to da improvizujemo. Na kraju ovo. I evo prvi problemi. Ovo je puklo. Što morat ćemo tu da zakačimo kroz rupu i ovo. Ovako napravili smo jednu omču. I sada s druge strane treba. Tako. Sada nam da kače ova strana. Izgleda ok. Sada još prema dole. To izgleda. Sada ćemo probati zakačiti. To je to kao što možete vidjeti. Sada nam je samo preostalo da sklopimo, ovdje vidimo kako to radi. Tu se vidi fader. Mislim da će raditi, sad ćemo vidjeti. Znači ovo nije škljacalo. To je to, hvala na gledanju ovog snimka, like, subscribe. Pozdrav!